Injene kere mambe kere chumo murundo. Niko beka ikoroto. Mainaya. Accident. Yibibi gitaigali. Muri yone konyonero kondwanira lakini onyori. Bono natigere injene richara. Timbu ati mwana amokoti. Abana ba ngaimbenta bari chiso. Yona atigere ne richara une mondo chega. Muri tane chengor buchoni murias. Isemo saka no yoba mwegure gocha nche ko ni kwane kwarenga sabara ibaito. Endiri tane ko ni excellence Mr. Governor na tuibuli buti kutwa chikoro bibere iria atutumira chi ambulance isato toka transfer bari barenge uyugisi hospital Nyamira. Aba communicated na intwe paka toka ikineme bire yonsi goro ni natutumete ambulance kabaguri emebere ende tukanyereta ga mochari abantu abonsi 10. Governor Rukwana. Governor amusinya ribo otamire sana nende wasaba nachitaga interview tokanda ne family omonto yomo kurese family abantu abonsi 10 na bari bakwere kerenyo omonto yomo tumera ne twins doctors plaza ase daktari ale erindi to askogo ne simo pango yo erindi torotinga tusaba kolege kebe county funeral tokole egento yekoro county funeral erinde abantu abatinde ku bonsi limo netoko saba bara ibaito babusi mugaka babontokoro bonsi abantu baito nongo cyosoro maate babusi barati igatu akwende kubene nkuba banche igo batutumire batuwatsi amatanga aya erinde aba matanga amaya. I thank you Mr. Migosi yokubolo wa senator biyamana wetiri michi na ndate kurwenda gara paganda asemichi na abadukomelinga biyamana na abande barora abo toya ndo murubuli yo kama tanga ende. Okay. Ona buto ndate gekora ntukwati kende muchi oyo na urenge supporter yo muchi oyo ase familia yae gekogera kirege nto nero ngoleta mushenka hakuna njia naona njira tuli gaiga tubwati kene naona njira na akonya kende tabwa ntimbwati na mo kusebyo akiwa mtoto yetu na usaidizi bonde bwensi kura akonye ucha familia bana mbali school ya mwanari university mwanaro kolete ono njira teyo turanyo twakonya none ubweso kutoka gwe gavana ne womenenge naona bakansura bonde bwensi ule obe ba Steve batokonye ucha familia yetu na site ni anko sangu hapa na wenzangu hakika tumehuzunika sana. So kile tunaomba viongozi wetu kutoka uongozi wa kitaifa mpaka uongozi wa county na hata MCA level waweza kuja hapa tusaidiane hii matanga tuweza yafanya pamoja kama familia moja ya watu wa Mungu. So viongozi wa kanisa wote tunawahitaji hapa, pia tunataka maombi kwa sababu ni jambo mzito sana kupoteza wazazi wetu ambao tulikuwa tunategemea. Mwanzo mama ameachwa hapa, rafiki yake mpendwa ndiye alikuwa anamsaidia kwa hali na mali. Kwa hivyo viongozi wetu waweze kuingia kama mama huyu aweze kupata at least kitu ya kubaki naye kwa sababu sisi hatuna uwezo, sisi ni maasila. Kazi yetu ni hii ya jua kali tunafanya. Right. So we are very happy kututembelea na mweze kutusaidia kwa jumla programu yote vile masisi itaanza na vile tutamaliza programu zote. Asante Alitoka kwangu muswati uminto. Oyo moko yono usirite. Akiutigira abana bake. Nabego mwana narokorete grade 9. Yotakire konyora bokonya ende school. Akiutwaga ni motokonye. Nabego mwana narogira chotete kuru school. Kaki kumuranyore gasiande nubwari muna graduate. Motokonye motonyorera libaga. Egere babwatira ne bakonye muswati uminto tabwati ncherende. Egero yo nero lengesiro yaye yari komokonya chinjira chionsi. Kuno bwo bokonye twasaba ku. Aki kimokonyo ndagera motokonye kende motokonye abayiri go barabange. Abange bagocha bakogenda kurumageri kitano chionsi so mugaka aringe kogenda. Ekanisa ochiko kuranda. Nakyo December Yesu mwako yekarega bono December Yesu kumoja kaberega. Nkongwere nanjye konyora nkogenda naringe bese kabura. Kutoimogete to kogenda. Agantebire nde binte ibirabo. Dona ngo nakwarenge. Igongi mogete besa nabeke. Kwenda narenge bono ngasinyunga kyumugaka gatebe ko kwenda utige chimburi kine cyombe na kiregendo. Ngateba yaya. Ni lazima ngende. Musikuri nanganje temono agonsa gusa kabisa. Agante ibona. Njenga kire akara imogete. Tinakoraki.
natema ko nkarora tingo na kumusalia enkoro ngategerera ngakira akamboria bwesibeti rosi tindagira ndi nkogenda tugoika butuko tindi gochikona kurikende nabo bono twabete ngenche igakimana tokora magana abere bono bono wonsire mwakanere ngutuma kirasa amatanga muro kirase muna abairi bagukwo noni nsinyire na kinkoba musani uyo no mugaka bwenkoro na asinyirwe ndiyo kwani kwa boko takere kongana marita amalita nengoro kupena dinyakeri oyo kwete mu muro mintu kwenyombende njino uri kwenyombende ese familia yiga oyo kwete chochi na bwata bana bali sukuru muriyo ya nangoti na bwate ngo charuru arasana wantu wale sabe gafa na itunyamira nyaribo MP Steve wanyale kwanya bana bali sukuru era bana bali kusuka oyo letro bokonya na kiora mote yo koriyo basana tanyamira bali bonsi oyo letro bokonya bali bagenda tekoleta Jeremia migosi na bali baleta na kuru igoro tugusaba mugenda kubatia familia nyagali maeta oyo sira William Oyaro ni anko yane oyo mwabatata njikere tokore bono ono njigende nale kubasaba kuna mintu ne serikali yonsi ya Nyamira ni county nkubasaba motokonye nkaiga ntubuntu bwati kende kuna muroje kende ngeyoga nabotuganetio mweshimigwa Nyaribo atubwati asa matanga ya soko tokonya asense moyendagira ntubwati kende ndubwati mugondo na murigereri ndubwati kende okay yeko sawa ndubwati ga chigariga motokonye ne chiema egera matanga yabona naruche emibere senyentire bubi asamari tangoro kupamera marangu kicho nje mukamuro mwana chuchi abaibori abasirete era abaibori basira bona chuchi agatigara neronga buno umoibori wenke nandi neronga etali wana osirire abana bare university abandi mbara bakorete grade 9 na form 4 akyo twale kuburi cherusa mamanya ne gafana Nyaribo kende baratwale batokonye none umwana onaro oyo graduate university ko baraibu ke baruande gakiba muri kegera support abana bamwe ababake kiora tayo mweshimiwa yo letro bokonya kuru Jeremia migosi tokwire nerimbu yamono asaba konye Jeremia migosi aretira tokonyire ndagira naende nyasa museseni amamentere ntubwati kende gyonse n'abana bande school anyona okino ngine unarwalete nunyakoro na mariyo ekora kora mariyo abugati kibese kinyinge ikiyiteyo mugako kamukonyire usiri yuri mu murumu lakini ayo sabo okonye ngo asiba limwe sina kwani leta akoro ku George nyumba George nyambogo abondi mu murumu ntona ero kumbwati kona atigere njibweka